Halo, 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 streaming lagi, Final Fantasy kan, apa namanya? Harvest Moon, Friends of Mineral Town ya. Obat tidur guys. Tidur aja langsung lah. Hujan lagi. Oh iya ya. Oke, kita jawab guys. Oke, di atas aja deh nyet. Di sini aja guys, sini aja dah. Wah. Lajar lah. Save. Larger? No. Smaller. Goblok. Apa sih? Wah, kalau ini ya, guys. Oke. Ini gua rasa jatuhnya smaller. Ini larger, guys. Gua PD larger. Fuck you.
Fuck you man. Fuck you. Ntar giliran gue jawabnya smaller, gede oh enggak. Ini larger lah. Ini larger guys. Come on. Ini udah gue inin kan. Live aman, damai, sentosa, mengantarkan. Oke. Ini save dulu guys. Ini smaller. Ini larger. Ini larger guys. Berapa ini guys? Ini smaller. Save. Ini larger. Come on. Ini larger. Smaller. HP berapa ini guys ya? Gak ada 10 kan ya? Smaller. Ini larger. Come on, larger bro. Larger. Ini smaller. Ini larger. Save dulu. Once more terus dah. Smaller. Ini larger. Smaller. Ini larger. Percaya nggak lo sama gue deh? Ini larger. Come on, salah anjir. Jangan percaya gue guys. Hoak. Ini udah pasti smaller guys. Ya nggak sih? Ini larger. Ini smaller. Goblok, apaan sih jawabnya? Kepencet. Oh my god. Salah lot aja. Ini larger lah pasti. Larger, come on. Dapat apa guys? Topeng. Ini buat apa guys? Ntar dulu ya, kepo.
Special pack. Bisa dipakai gak? Gak bisa dipakai aja, gak bisa dipakai cok. Udah lo tanya, katanya dapat duit guys soalnya. Ah come on, gue tampol lo. Larger, come on. Belum gue save lagi. Ini larger. Ah. Zero, bisa zero guys. Larger. Save set. Larger guys. Larger terus. Ini larger juga. Gak tau kenapa ini gue feeling gue larger. Berjudi aja. What the fuck. Ini larger guys. Percaya gak lo? Ini larger juga. Come on. Ini pasti larger gak sih? Tapi takut kena zero aja. Ah, come on. What the fuck. Ini smaller. Smaller. Ini larger. Ini larger. Feeling gue kenapa kali ini larger guys. Come on. Ini mah pasti. Ini sampai berapa ya guys? Gue salahin dah guys. Bener lagi, telek. Ini mau gue salahin guys. Oke, kalau salah. Apa ini guys? Dress. Ah. Ini lower. Once more, wae kelakuan. Ah, come on. Come on. Ini lower. Jangan lot, cok. Salah.
Itu dia jago, gua gila. Smaller. Wasmor mulu. Lower. Ah, giliran itu. Ah. Ah. Lower. Come on. Ah. Fucking hell, mate. Larger. Ini kalau dapat duit berapa ya, guys? Larger. Ah, come on. Gue tampol ya. Ini udah pasti smaller gak sih, guys? Nah. Ini save. Come on. Kan anjing emang. Apa sih? Gak jelas kelakuan. Ini larger. Apa sih? Emang dipaksa kalah anjir. Ini larger gak sih, guys? Ini smaller. 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 Gua tampol. Nah, ketahuan. Curangnya lu udah ketahuan, bro. Dasar curang. Pasti larger lah, anjir. Smaller lah. Save dulu. Ini smaller, guys. Ini larger. Ini smaller.
Larger. Larger, gue percaya larger. Ini smaller. Larger. Small. Gak jelas guys, gak jelas. Larger. Percaya nggak lo? Ini kayak telek. Oh enggak. Ini large. Pertama lower. Telek. Ini udah pasti larger gak sih? Smaller. Fuck. Ini larger. Smaller. Jangan di load kocak. Smaller. Smaller. Ini udah pasti larger kasih 0 dapet ya, anjir gue tampol ya. Larger. Jarang dapet 8 guys. Ini smaller, percaya gak lo? Dapat apa guys? Apa ini? Apa ini Jet? Gak penting gak sih? 97 berapa kemenangan sih guys? (97) loh guys. Kapan ini guys? Smaller. Come on. Hah, tuh kira ini udah ketahuan batu anjing. Larger. Terus stick bola bet. Smaller lah. Jet sampai berapa sih guys? Kita sampai salah dulu guys. Udah berapa kali gue menang aja. Coba salah dapet apa guys? Udah bener 100. Ini apa lagi guys?
Tar dulu dah. Mana HP kecil gue ya guys? Gue mau searching. Ntar gue searching dulu. Kuis HG di HMFOMT. Udah gitu doang. Udah cuma sampai cepet doang guys. Udah menang gitu doang. Suggestion apa guys? Oh beda guys, di pila. Oh kalau kita dapat villa nanti lombanya beda lagi. Bentar gue bikin roadster dulu. Oh, kayak gini cuman ini doang, kayak ya udah dapat rekor lu 100 kali ngalahin gua. Ntar juga ini sih 100 kali ngalahin Harvest Kudus juga yang tadi. Cuman maksud gua, kalau kata gua gitu aja. Si nge-live kan enggak nge-live guys. Aman. 4.000 nih boy, sekarang boy. Kemarin cuma 3.000, ngetes kuat nih. Kalau masih burik game ya guys, bukan streaming gua. Alhamdulillah. Wilhelmusa. Let's go. Hah? Hei, udah nyet. Apa sih? Kan gue udah menang guys tadi. Ngapain lagi? Gak penting amat anjir. Wilhelmus. No, 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 no. Beli dah. Gope doang guys. Belilah, dia pengemis kan guys. Kita ini aja ya, fokus tanam aja biar kurcaci yang ngurusin itu lah. Males gue guys. Nggak bisa, beda guys. HM ini SUGDW. Kalau udah punya semua apa ya, gue curiga. Wilhelmusa. Anjir gak kelihatan ya. Kelihatan kok guys.
Ayo tanam semua. Dapat ucapan nih banyak. Ellen anjay. Popuri. Come hang out in the coming year too. Popuri. Happy New Year, come to jog in and see me when you feel lonely. Anjay, kesepian banget kayak boy. I'm sure life on the farm is tough, but you can ask me for anything. Anjay, bebek aing boy. From HS itu apa ya? Dapat guys. Apa ini guys? Tea party, oke. Wilhelmusa. Alright. Enak lu gak kerja ya, gue liat-liat. Ntar guys, kita ke Eli dulu ya. Ke Eli, ke Karen maksud gua. Gue yang jualan. Wilhelmus. But I find myself thinking a lot about you lately. Anjay. Halo Rockmilk. Wilhelmus. Kita beli berapa guys? Kan ada 2 di ini gua, berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5 ya, kan 7 kurcacinya. Ini kakak siapa ini? Ini kakak Sleng. Beli 5. Nggak 5 sih, harusnya beli 4 aja nyet. Terus sisanya rumput gak sih guys? Wah mahal banget, beli 3.000 guys. Oke. Gresit kan itu ya anjay. Oh iya. Udah cukup, gak usah banyak-banyak, biar kurcaci yang bekerja coy. Wilhelmus. Halo charter. Kita ke kurcaci guys, katanya pesta.
Katanya, kalau kata mereka. Save dulu boleh kali kata-kata gua. Wilhelmus. Pesta katanya guys. Mana pestanya? Coba gue kepo guys. Ini bener. Emang iya bro. Ke Indonesia. Indonesia tanah airku. Bentar guys. Sembari. Pesta tehnya tuh ini guys. Sore ya. Gue ngeliat dulu deh. Hujan batu di sini, hujan batu. Wilhelmus. Let's go. Load dulu guys. Kayak ini ya abis maghrib ya guys. Abis maghrib anjing. Ini gue kasih buat lo. Ini buat lo. Ini udah budum. Yang satu kasihin aja guys. Nah, biar beda sendiri, biar pick me. Dah. Kebanyakan guys. 7, ngapain 7? Terus hatinya naik gak? Kalau kata gue sih naik ya. Makasih budum Young Screw. Padahal mereka gue naikin cuman buat kerja rodi abis ini guys. Jam berapa ya? Ngumpulin kayu dulu. Beli kasur di mana ya kalau di sini ya? Jangan bilang di Noak anjing. Kita harus cari kayunya, sumpah demi apapun. Pakan aman, pakan masih banyak lah ya. Ntar aja kalau udah 50-an kita cari baru. Oh, upgrade ini cok, lupa gua. Kelar kan? Libur lu ya? Telek libur. Sial libur guys. Wilhelmus. Makanya main HM yang lain bro. Seru juga tahu. Biar lu jago. Main HM yang lain seru tahu. Beli dong buat my bebek is curious, you know. Beli 7. Kurang 1 gak sih guys? Oh, gue punya 7. Penuh anjir. Cari kayu buat upgrade. Bapaknya Papuri sama aja. Wah, nggak bisa guys. Mereka udah broken home dari lahir. Aja mah mati kan, diperkosa kalau nggak salah berita ya. Bapaknya Papuri ini gonna die pas ikut demo.
Wilhelmus. Kalau ini ditaruh tepung, ditaruh ini ya guys. Bisa kan? Oh bisa. Kalau undangan nggak bisa guys. Di B. Gue taruh batu anjir. Iya aja mati kemarin, lu nggak tahu. Ya, oh, gue kira ini anjing. Lu nggak tahu ceritanya si aja. Kemarin ini dia bis di godain nama ini. Siapa sih namanya tuh? Godain sama cowok kampung sebelah. Oh shit, cangkul gua. Tanam ini dah. Mumpung hujan guys. Wilhelmus. Alright. Iya kasihan banget itu ya. Keluar mulu. Gue gangguin anjir. Ya maaf ya, bukannya nggak cinta boy. Namanya juga kerjaan. Kalau kata gue. Wilhelmus. Wih dapet duit lo gue. Lama juga ya iklan replay 90 detik juga. Wih, ada ya iklannya coy. Padahal gue nggak mencet loh. Gimana mencetnya juga di HP. Tapi ya udah, thank you sudah ditonton. Wilhelmus. Ini beli bibit rumput aja supaya bikin lapangan bola ya kan. Bisa minggir gak? Duit gua habis guys. Wilhelmus. Panjangan gak sih? Panjangannya kalian bikin deh. Mulai beres nih guys. Masa udah 2 tahun masih begini-gini aja, nggak ada pergerakan. Gue liat-liat. Oh iya, salah. Masih ada loh. Sini dulu deh biar rapih. Habis. Kurcaci jam berapa guys? Gue kepo. Wilhelmus. Kita bawa dulu ya. Undangan teh kapan guys? Jam segini ya? Biar panen, biar panen. Ngobrol dulu kali bang. Nah, kalau kata gue sih gitu. Coba save dulu. Bang, ngopi bang. Apa sih? Apa sih guys? Kapan pesta teh guys? Coba searching. Pesta teh HMEFOMT.
Ini dia. Lah kok MBTN anjing? Oh, kurcaci libur dulu guys, tapi sayangnya itu tidak akan terjadi karena kurcaci tidak akan pernah libur. Sorry nih, asik. Kerja terus boy kalau kata gua. Gue kira gak bakal ada pesta teh gitu. Gue males guys ngurusin ini. Duit gue berapa? 11.000. Wilhelmus. Ntar nunggu panen dulu ya. Kita kerja dulu lah. Ini boleh gak sih diambil guys? Sini ada sesuatu. Nope. Oh, come on. Guys, relaxation tea bisa dibeli, bisa dibikin ya. Perasaan ada bunga guys kalau spring. Gak ada juga. Wah, capek, lelah, aku capek. Oh iya, weh, capek. Sorry ya, gue gak mau mandi di sini, gue punya WC. Sorry nih, bukan gak cinta kalau kata gue. Oh iya, ini Karen suka guys, rebung. Kasih ini aja gak sih daripada beli-beli. Iya guys, stokin aja lah. Buat Karen ya. Karen suka ini, gue baru ingat. Ambil deh. Wah, penuh guys. Wilhelmus. Buat ini, buat naro di vas bunga. Saya tidak akan kamu libur ya. Hahaha. You're gonna die, bro. Oh tidak, aku tidak akan menjualmu. Kita ganti upgrade jendela gak sih guys? Ini boleh deh. Sama taruh undangan kurcaci cok. Ini brooch ya? Bukan. Ntar gue taruh dulu guys. Ini buat Karen. Jadi nanti kita nggak usah beli-beli lagi. Nyetok aja. Mandi dulu.
Mandi dulu. Tidur deh. Udah. Ada festival kah besok, guys? Nope. Thanksgiving. Wah, kurcaci enak bener nih. Besok hujan terus, guys. Salah lagi. Jual. Enak bener nih kurcaci, guys. Kurcaci sisa berapa lagi? 3 hari. Wah, tumbuh, guys. Goks. Kuda belum gue sikat ya. Udah bisa dinaikin, asik. Ini mah udah tinggal disikat doang ya, guys. Oke, let's go. Udah bisa dinaikin, boy. Wilhelmus. Kenapa gua? Lagi, guys, kerja. Udah jam 8 ya. Sekalian deh, gua mau upgrade. Lo abis, guys. Lah udah kelar semua, guys. Oh udah ya. Terus apa yang gue bawa? Gak ada. Udah tinggal bikin apa? Mayones kali. Mayones apa bulu, guys? Oke. Kita ke rumah Karen aja. Karen. Beli 5. Naksir lu ya. Beli 5. 4 ya, guys. Seberapa? Bener kan, guys? Masih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bener masih 5. Beli 4 aja. Wilhelmus.
Ngobrol dulu sama Carter. Apa sih? Seneng gak lo? Udah. Hatinya berapa? Wow, sudah kenceng-kenceng sekali ya. Gue suruh panen aja lah guys, besok-besok. Oh, beli bibit cok, lupa gue. Sehari 2 guys. Kelar deh. Oh bisa guys. Wilhelmus. Ntar nanam dulu, nanam. Yang mana yang rumput, yang mana ini gue nggak tahu guys. Yang ada lah. Alright, kita nyari kayu. Kita nyari kayu, sekayu-kayunya. Buat upgrade guys. Wilhelmus. Mencari kayu untuk upgrade 450, 60. Ini gini guys kalau udah gabut. WhatsApp. Kaget gue kira ada WhatsApp-nya. Wilhelmus.
Ngambil bunga ini penuh. Mancing kali, mancing. Udah gabut banget ini. Beli ini sapi guys, lupa gua. Salah. Bunganya taruh sini. Oke. Dah mancing guys. Biar si kurcaci tuh yang panen. Gak tahu gimana caranya. Semangat ya bang, kata Ilham. Bilang ke Ilham, like. 11.000 lagi duit gua. Wilhelmusa. Pemancing hujan-hujan ya kan. Dia kayak bener-bener pemancing handal gua. Alright. Here we go guys sih. Udah like kata Ilham. Bilang ke Ilham, suruh tidur gitu. Wilhelmus. Snakehead bro. Oh ini yang cere ya. Dapat ikan gabus anjir. Udah jadi somai gak sih? Somai kalau kata orang-orang. Ya bot, thank you udah ngingetin minum bot. Silver carp. Oh my god. Wilhelmus. Apa sih dapetnya sampis? Dapetnya sampis gitu boy. Gak dapet nih gue liat-liat. Wah. Fuck you man. Sekali lagi yuk. Bisa yuk dapet yuk. Bang udah jam 11 kali bang. Bang. Nah. Nggak penuh juga. Penuhin sapi nih guys.
BTW sapi gua hatinya berapa guys? Wajar ini hati udah banyak guys. 7 anjing. Ini juga. Itu sapi pertama gua guys. Ngapain kesini sih? Mandi lah. Wilhelmus masih live. Oke. Udah sejam. Alhamdulillah. Oke, segitu dulu aja ya live malam ini ya. Kita lanjut besok lagi. Makasih udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.